Yo, chef, sak gen la men. Oh, pose ou tou. Ah, ba ou men, so konen nti ko la men. Yo, nti fom fet, api pi avel la men, ni di mi. Sak di la men. So ba konen men? H.E. men. Ay li djou men. Ay, sa ve di djou salu men. Yan angle le kou. Epi li di m kon sa fom gen Faido. Amba so yon no ba la yon. Bon ay la nan IG. Disi fo gen IG pou ki sa? Ba konen pou m ka ekri avel. E pa SMS m kon ekri avel. Foko, eso kon sa ka IG? Ba konen men sakreman do la yon. Devine ki sa ka IG? Ba konen, si m de konen mdap din mando paske m ba konen ki sa ka IG ya. E nan mizik m konten nan mizik it chop yo. IG! Chop, IG! So devine ki sa ka IG men. Den ka show devine ki sa... Mba kon men nou. Dato nou ba nou wens men. So ba ka konen men. E fin nou pou met ba WhatsApp, Facebook. WhatsApp, Facebook men. IG Instagram men.